Because you won't be able to do what he wants you to do if you don't have money. Sest kui sul pole raha, sa ei saa teha seda, mida ta tahab, et sa teeksid. If you can't pay, you won't get anywhere. Kui sa ei saa maksta asjade eest, sa ei jõua kuhugi. And you know, the people say, oh, money is evil. Inimesed ütlevad, raha on saatanast, Oh, raha on money is kurja evil. juur, raha on kurja And juur. sometimes we believe that. Ja vahel me usume seda. But according to the Bible, money is not evil. Aga piiblile tuginedes raha ei ole kurja juur. Because it says the evil thing is the love for the money. Sest on öeldud, et kurja juur peitub selles, kui sa armastad So raha. money itself, oh, it won't hurt. Seega raha, see ei tee sulle Because haiget. it's dead. Money is dead. Sest raha on surnud. You know, if I take 50 euro, Kui mina võtaks 50 eurot, will you be afraid? kas sa kardaks seda? I'll throw it at you. Viskan selle su It's peale. nothing. See 50 ei ole euros mitte midagi. is paper. Lihtsalt paberilipik. You know, if I find 50 euros on the floor, Kui ma viskaks selle 50 euri põrandale, it's drug money. siis see on lihtsalt nagu drug money. A drug dealer dropped them. See on uimasti narkodiileri raha, tema kukkatus I'm selle coming, maha. I'm saved. Ja mina tulen, olen päästetud. I Raha! take it up. Võtan selle üles. Now it stopped being drug money. Nüüd see pole enam narkodiileri raha. Now it's Stefan money. Nüüd see on Stefani raha. Now it will do everything Stefan wants Ja to nüüd do. see teeb kõike seda, mida Stefan tahab Because teha. money is dead. Sest raha ise on surnud. So the money will be the extension of your heart. Seega raha on nii-öelda pikendus, sinu südame pikendus. If you want to know a person, look what he does with his money. Kui sa tahad tunda kedagi tõeliselt, vaata, mida see inimene teeb oma If you rahaga. want to know somebody, look at his bank account where all his money go every Kui month. sa tahad kedagi tõeliselt tunda, vaata, kuhu iga kuu ta raha läheb. Money is the biggest storyteller on earth. Sest raha on suurim nii-öelda lugude rääkija kogu maa peal. Because money will tell people who you are. Sest raha räägib inimestele sellest, kes sa oled. But money itself is nothing. Aga raha ise pole mitte midagi. Money can't do any harm. Raha iseenesest ei saa mingit kahju teha. It's dead. See on iseenesest surnud. Money is who you are. Raha on see, kes sina oled. So the evil Seega kurja juur on this earth, siin maa peal, the root to all evil, kogu kurjuse juur is not the money, ei ole mitte raha, it's the love for the money. aga raha armastus, selle ihalemine. Oh, I want money. Ma tahan raha. Oh, I will kill somebody to get Ma money. lööks kellegi Oh, maha, I et love raha money. I saada. will steal Ma the nii money. armastan, ma Oh, panen I love selle money. I pihta. will do something bad to get it. Ma teen midagi halba, et seda saada. The love for money Raha is armastus the root to all evil. on kõige kurja juur. But when you got saved, Aga kui sina said päästetud, you stopped loving money. siis sa lõpetasid raha You love armastamise. Jesus. Nüüd sa armastad So he Jeesust. wants you to have all the money. Ja tema tahab, et sul oleks kogu raha. Because you can use the money Sest sa saad kasutada seda to serve him. selleks, et teenida teda. And this is very important to Ja understand. seda on väga oluline mõista. Money is a good thing. Raha on hea asi. Money is the blessing. Raha on õnnistus. And it says in the Bible Ja that piiblis on öeldud, the blessing of the Lord et issanda õnnistus makes you on rich see, mis teeb sind rikkaks. and adds no sorrow. Ja see ei too kaasa So if kurbust. God gives you the money, Nii et kui Jumal annab sulle raha, there's no problem attached to them. siis seal ei ole mingeid jamasid seotud And sellega. God wants to bless you to have the money. Jumal tahab õnnistada sind, et sul oleks raha. So the love of money is the evil. Raha armastuses peitub kurja juur. So why does God want you to have money? Aga miks Jumal tahab, et sul oleks raha? Number one, Esiteks, to do all he asked you to do. ta tahab, et sa teeksid kõike, mida ta on öelnud sulle teha. To fulfill the Great Et Commission. sa täidaksid seda suurt käsku. To go to the end of this world. Et sa läheksid maailma otsteni. To execute what he asked you Ja to viiksid do. täide kõik selle, mida ta on palunud sul teha. And to do exactly what you're supposed to do because he's back. Ja teeksid täpselt seda, mida ta on palunud sul teha. Number one, because you need the money. Esiteks, seetõttu sa vajadki raha. And it's close to God's heart to do the commission. Ja see on Jumala südame ligi, et täita seda suurt käsku. Number two, Teiseks, because God wants you to give to everybody. Jumal tahab, et sa annaksid kõigile. It says in Psalms, Ta on öelnud psalmides, yeah, we don't have to wait, let's finish. We have 60 minutes. meil on 60 mintsi aega, ei loe seda. That he gives out to everybody. Aga ta ütleb, ta annab kõigile. He spreads out. Jumal annab His kõigile, blessing, his ta gifts. õnnistab oma andidega. That's who he is. See on see, kes ta on. That's who he wants you to See be. on see, kes ta tahab, et sina oleksid. To give to the poor. Et sa annaksid vaestele,
Those who give to the poor lends to the Lord. Need, kes annavad vaestele, need laenavad issandale. Those who give to needy one lends to the Lord. Need, kes annavad vajaduses olijaile, laenavad Whatever you do for issandale. one of those, my least is one you do for me, says Mida Jesus. iganes sa teed neist vähimate seas, sa teed mulle, ütles Jeesus. You will be his extended hands. Sa oled tema käepikendus. Because that's who we are. Sest see on see, kes me oleme. You will give out to people around Me you. anname inimestele enda ümber. And number 3. Ja kolmandaks, Oh, this is so good. see on nii Number hea. 3. Kolmandaks, The one who gives to other see, kes annab teistele, will be blessed. see saab õnnistatud. God wants you to have money to give Jumal tahab, et sul oleks raha, mida anda, so you can be blessed. et sa võiksid olla It's a part õnnistatud. of your blessing. See on osa õnnistusest. Whatever you sow, you will reap. Mida iganes sa külvad, seda sa lõikad. So God wants you to be blessed because he wants you to be able to finance the gospel. Nii et Jumal tahab, et sul oleks raha, et finantseerida evangeeliumi levikut. He wants you to be blessed because he wants you to be able to give to everybody. Ta tahab, et sa oleks õnnistatud, et sa saaks anda kõigile. And he wants you to he wants to bless you because when you give, you will be blessed back. Ja ta tahab õnnistada sind nii, et kui sina annad, sa saad ka ise So you õnnistatud. need to give. Seega sa pead You need to andma. have something to Sul give. peab olema, mida anda. So that's why Seetõttu God wants you to be blessed about money. Jumal tahab, et sa oleks ka rahaasjades So the problem õnnistatud. is not the money, the Nii et problem is your heart. Probleem ei ole mitte rahas, vaid sinu südame hoiakus. What would you do if you have $1 million? Mida sa teeksid, kui sul oleks $1 miljon? Buy a car. Ostaks uue Come auto. Come on. No kuule, If hallo. I ask my children, Kui mina küsiks oma lastelt, what would you do, my son, if I give you $1 million? mu poeg, mida sa teeks, kui ma annan sulle $1 miljon? Oh, I will buy candy. Ostaksin kommi. Do you think I will give him $1 million? Arvad tõesti, et annaks talle miljoni kommi Because he ostmiseks? can't handle it. Ta ei suudaks He don't sellega know what hakkama to do saada, with ta $1 ei million. teaks, mida sellega teha. But he said, my dad, I have an investment plan. Aga kui mu poeg ütleb, isa, I've mul been on üks thinking, if I have $1 million, investeerimisplaan. I would do this, that, and that. Kui mul oleks miljon, ma teeks seda, seda ja seda. I would say, oh, I might give you one. Ja ma mõtlesin, võib-olla annangi sulle miljoni. It's not about the money. Küsimus ei ole It's about rahas, who you are. vaid selles, kes sina oled. When you're prepared to do something Kui good, sina oled valmis tegema God midagi is head, prepared to finance that siis good. Jumal on valmis ka finantseerima seda head. If God can get the money through you, Ja kui Jumal saab sinu kaudu seda raha he will get the kasutada, money to you. siis ta toob ka selle It's raha easy. sulle. Väga lihtne. But if it always stops in Aga your kui pocket, kõik jääb püsima sinu taskusse, why should he give you stuff? miks ta peaks sulle midagi andma? Doesn't make sense. See poleks loogiline. So, those reasons is more than enough for God to bless you. Seega need 3 põhjust on enam kui küll, et Jumal tahaks ja saaks It's more õnnistada than sind. enough for God to bless you. Enam kui piisav, et Jumal tahaks õnnistada sind. Hallelujah. So, how does it work? Aga kuidas see kõik toimib? How do you release finances? Kuidas sa vabastad need finantsid? That is the question. See on üks hea küsimus. Where is your miracle? Kus on sinu ime? How many needs a financial Kui miracle paljud today? vajavad finantsimet? And if you don't raise your hand, you're Kui lying. sa ei tõsta oma kätt, siis sa valetad. So don't lie in the church. Nii et ära hakka siin kirikus midagi Everybody would need some valetama. money Kõik extra. vajavad mingit ekstra raha. Because there are so many things you can Sest do. on nii palju Hey, asju, mida sellega there are teha. so many things you can Nii do. palju asju, mida sellega So don't teha. pretend that I don't need Nii et ära anything. aru, mul pole You mingit do. raha vaja. Küll sul on. You need to pay your bills, you need to Sul on- finance your school, you need to go, you need to take your family on vacation, you need everything. Sul on vaja arved maksta, toitu osta, viia pere puhkusele, sul on kõigeks seda vaja. How do you release Aga finances? kuidas vabastada need finantsid? When I read my Bible, Kui mina loen oma piiblit, this is the key. siis selles peitub see This is võti. actually the key. Seal peitub see võti. It says in the Bible, whatever you sow, you will reap. Piiblis on öeldud, mida iganes sa külvad, seda sa lõikad. Whatever you put down will come up. Mida iganes sa maha paned, see tõuseb sealt üles. If you put down a seed for carrots, Kui sina külvad porgandiseemneid, you won't harvest potatoes. siis sa ei korja sealt pärast kartuleid. It will produce according to its own See kind. toob esile seda, mida sa oled külvanud. And when I read my Bible, Ja kui mina loen oma piiblit, I always release my blessing by giving. siis ma alati vabastan oma õnnistuse läbi andmise. I start by giving and then I receive. Ma alustan andmisest, et ma saaksin saada. And
be afraid now. I'm not trying to take up an offering and nüüd steal ära your nüüd money. muretse, ma ei püüa siin hakata varsti ohvrit kokku panema täna But õhtul. when I'm over with this session, you would wish that I took up an Aga offering. kui see sessioon on läbi, sa ainult sooviks, et oleks me ometi ohvri Because then you kokku will pannud. see the blessing. Sest selle kaudu sa saad ühe If I want to õnnistuse. turn out the light, I push the Kui button. ma tahan tule nagu kustutada, ma vajutan nuppu. If I want to receive, I give. Kui ma tahan midagi saada, ma annan. It's normal Christian thinking. See on täiesti normaalne kristlik mõtlemine. God wanted a family, He gave His Son. Kui Jumal tahtis omada perekonda, ta andis oma poja. So when I read all this, Nii et kui ma loen seda kõike piiblis, and now I even taking my computer to ma help. isegi ei tea, mis ma siin oma Hold on. kompuutri võtsin kaasa. And this is so important. Ja see on nii oluline. We have the parable. Meil on see tähendamissõna. Let me find it here. Mark 4th chapter. Markuse 4. A parable about a man sowing the seed in different grounds. Tähendamissõna mehest, kes külvas seemneid erinevasse pinnasesse. He went out and he started to sow the seed. Ta läks ja hakkas külvama. Some of it fell on stony ground. Osa langes kivisele Some of maale, it fell on the road. osa langes seal tee äärde, Some fell about in the field. osa langes põllule And some fell in a good soil. ja osa langes heasse pinnasesse. He was sowing. Ta külvas. And then Jesus explains that whole thing. Ja siis Jeesus seletab kogu selle loo lahti. He said, if you don't understand this one, Ja ta ütleb, kui te ei mõista seda you will not tähendamissõna, understand anything about siis what te ei I'm teaching. mõista ka kõike muud, mida ma õpetada This is the tahan. key parable to all parables that I have been teaching you. Sest see on see võtmetähendamissõna kõikidest tähendamissõnadest, mida ta And õpetas. not understanding this one, then you won't understand anything. Ja kui te ei mõista seda külvamise tähendamissõna, ei mõista te ka midagi muud. And he said, to other people, I speak in parables, but to you, Ta ütles, et ma teistele räägin I explain tähendamissõnades, it because I want you to understand it. aga teile ma tahan seletada need asjad lahti, et I te want you to mõistaks seda, understand the secrets of giving, et te mõistaks andmise the saladust, secret of sowing, et te mõistaks külvamise because saladust, God is a sower. sest Jumal ise on It külvaja. said what the sower sows is the word. Ta ütleb siin, et see, mida külvaja külvas, oli sõna. The word. Sõna. And then I go back in the beginning of my Bible. Ja kui ma vaatan meie piibli algusesse, It says in the beginning was the word, siis seal on öeldud, et alguses oli sõna and the word was with God, ja sõna oli Jumala juures and God was the word. ja sõna oli Jumal. So the word is God. Seega sõna on Jumal. It says about Jesus that God sent his word and it became flesh among us. Jeesuse kohta on öeldud, et Jumal saatis oma sõna ja see sai lihaks meie keskel. So God sent his word Seega Jumal saatis oma sõna, and it took the form of a baby mis Jesus. võttis beebi Jeesuse kuju. And his word walked around among us. Ja tema sõna elas ja käis meie Because keskel. what the sower sow is the word. Ja see, mida külvaja külvas, see oli sõna. And this is a principle to the whole kingdom. Ja see on kogu Jumala kuningriigi printsiip. When I go back to the beginning of the Bible, Kui mina lähen tagasi piibli algusesse how God created the earth, ja sellesse, kuidas Jumal lõi maailma, it says that it was a chaos. siis seal on öeldud, et alguses seal oli tühjus või And the kaos. spirit was hovering upon the chaos. Ja Jumala vaim hõljus selle tühjuse või kaose nagu So üle. that means it can be a chaos in your life See- and the Holy Spirit can still be there. Seega sinu elus võib ka valitseda kaos, aga püha vaim on ikkagi seal. It can still be a chaos in some areas of your life See võib- and the Holy Spirit can still be hovering above it. Su elu teatud valdkondades võib valitseda kaos, aga püha vaim hõljub ikkagi kogu Because su it elu takes üle. more than the Holy Spirit to do Sest something. see nõuab rohkemat kui püha vaim, et teha midagi. It was empty and dark. See kõik oli algul pime ja tühi. Still the Holy Spirit was over Ja it. ometigi püha vaim hõljus selle kohal. It doesn't help Aga sellest pole kasu. until God did something. Kuni Jumal ei teinud He midagi. spoke the Ta word. ütles ühe sõna. What the sower sows is the Ja see, word. mida külvaja külvab, on And ka the sõna. Spirit and the word, Ja vaim ja sõna koos created. loovad. God is a giver. Jumal on andja So, and a planter. ja külvaja. So when I read in the creation, Nii et kui ma loen seda loomislugu,
Maybe this is not the normal financial teaching that you're used to, võib-olla see ei ole niisugune tavapärane but I finantsõpetus, want to millega give te you olete the principle harjunud. for blessing. Aga ma tahan anda teile printsiibi, I et want to saada give you the principle õnnistatud, for et receiving. te näeks, milles peitub saamise printsiip. It says that God, He made everything. Moosese raamatus on öeldud, et Jumal lõi kõik. Birds and flowers Nii and linnud. trees, and everything was there. Linnud ja lilled ja puud, kõik ta lõi. And if you've been to Bible to Sunday school, you know God spoke and it happened. Ja kui te olete käinud pühapäevakoolis, te teate, et Jumal rääkis ja asjad Because your sündisid. Sunday school teacher, she just put images on the wall. Ja kui keegi on nagu väga hea õpetaja, ta pani mingid kujundid seina And God peale. made all the stars. Ba, 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 Jumal bam, tegi stars. kõik tähed, tuh, kõik tähed God made ilmusid. all the elephants. Bam, Oh. elephant on the Jumal image. lõi elevandid ja kõmmelevandid olid And seina God made the peal. trees. All the trees was on the image. Jumal lõi puud ja kõik puud olid kohe piltidena So you näha. know God spoke and it exploded. Nii et te teate, et Jumal rääkis ja asjad sündisid. God say bird, bam, there was a bird. Jumal ütles linn ja tõng, linn oli olemas. God say tree and there was a tree. Jumal ütles puu ja puu oli olemas. That's how we used to understand See it. on see, kuidas me oleme harjunud mõistma But seda. then when I read the summary of the creation, Aga kui ma loen seda loomisloo It doesn't say kokkuvõtet, that. siis seal pole öeldud it's nii. something we are so used to, so we don't even think See on about midagi, it. millega me oleme nii harjunud, et me enam ei mõtle selle peale. Because God is a sower. Sest Jumal on külvaja. God speaks. Jumal räägib, God's plan. Jumal nagu And külvab. if we come to the summary of the creation, Ja kui me vaatame loomisloo kokkuvõtet, I have very strong eyes, but it's a bad light. mul on väga head silmad, aga jube mage valgus on siin. It says on the second chapter, Siis esimese Moosese teine peatükk. this is the heaven and the earth. Let me see here. This is the account of heaven and the earth when they were created. Second chapter in the first Ja Genesis. siin on öeldud, nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. When the Lord God made the earth and the heaven and the shrub of the field, they had not appeared on the earth, and the plant of the field has not spring up, for the Lord God has not sent the rain on the earth, and there was no man still to work the ground. See on siis, vabandust, esimese Moosese teine ja neljas salm. Ja kui ainustki väljapõõsast ei olnud veel maa peal ja ainustki väljarohtu ei olnud veel tärganud, Jehova Jumal ei olnud lasknud vihma sadada maa peale ja inimest ei olnud põldu harimas. Nothing happened. Mitte midagi ei olnud veel In the first juhtunud. chapter, he made it all. Siin ei olnud veel midagi juhtumas, ta oli He loonud said kõik, all the trees was there. kõik puud olid All olemas, the green grass was there. kõik muru oli All the olemas, herbs was there. kõik taimed olid olemas. But then in the second chapter, in the summary, Aga siin kokkuvõttes he said nothing was there yet. ta ütles, et midagi ei olnud veel Because olemas, still two things were missing. sest kaks asja oli puudu. It didn't rain yet, Ei olnud veel sadanud and there was no man to plow the ground. ja ei olnud inimest, kes oleks harinud But põldu. God was finished with his part. Aga Jumal oma osaga oli juba lõpetanud. But that was not enough. Aga sellest ei piisanud. He created all the trees, but still the earth hasn't brought them forth yet. Jah, ta oli kõik puud loonud, aga pinnas polnud neid veel esile toonud. God was planting seeds. Jumal oli külvamas It was seemneid. all in the See ground. kõik oli maapinnases And olemas. then he sent the Ja rain, siis ta saatis vihma, who watered the mis ground, kastis maapinda and the earth brought forth all the trees. ja siis maapind tõi esile kõik puud. God is a sower, Jumal on külvaja and you are according to his image. ja sina oled loodud tema näo And järele. the word was with God, and the word was God. Sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. And what he gives the sower seed to sow. Ja kui ta annab külvaja, ta annab ka seemne, mida külvata. And what the sower is sowing is the word, Ja see, says mida the külvaja Bible. siin külvas, see oli sõna. So you are full of Nii seed. et sina oled täis seemneid. Your miracle is not in the harvest, your miracle is in the seed. Sinu ime ei peitu lõikuses, vaid selles seemnes. You ask God for a financial miracle. Kui sa palud Jumalalt finantsimet, He will give you the seed for your financial siis ta miracle. annab sulle seemne selle ime jaoks. But you believe this is nothing. Aga sina arvad, et see pole midagi. You ask God for Sa $10,000. palud, et Jumal annaks sulle $10,000. Then an old lady steps up to you Ja and siis give you mingi 50. memmeke tuleb ja annab sulle $50. And you euri. say, oh, nice, thank Ja sa you. ütled, no jaa, This is tore not so küll. much. No pole just eriti palju. I need
need more. mul on ikka rohkem vaja. So on your way home, you'll go to McDonald's and you eat it up. Koduteel lähed Mäkist läbi, sööd selle 50 eest ära ja ongi kõik. Because you didn't recognize the seed. Sest sa ei mõistnud, et sellest peitub üks You seeme. ask God for $10,000. Kui sa ära palu Jumalalt $10,000. And he said, I give you the seed because I give the sower seed to sow. Aga kui sa palud seda, Jumal ütleb, ma annab sulle seemne. And you look at it, oh, this is nothing. Ja And sa you eat vaatad, it. see pole midagi ja sööd selle ära. And God said, you just eat your seed. Jumal ütleb, imelik I oled või gave you sõid oma your seemne ära. $10,000. Ma andsin juba But I'm a 10 sower, 000. so I give you the seed. Kuna sa oled külvaja, ma annan sulle And now seemne. you're eating it? Ja sina sööd selle ära. Imagine if a farmer started to eat the seed in the fall. Kujuta ette, kui põllumees hakkaks sööma sügisel seemet. Oh, this is so small. I mean, Nii let's eat väike it. seeme, söön ära. What will happen with his farm? Mis siis tema farmist ja talupidamisest If he saaks? eats the seed every Kui time, ta iga kord oma seemned ära there sööks, won't be any finances. tal ei olekski mingit sissetulekut. I'm trying to get you into a life of abundance, finances flowing in you and your family. Ma tahaks teid saada ellu, kus finantsiliselt nagu asjad on ülevoolavad teie ja te pere jaoks. Every time you ask God for something, Iga kord, kui sa Jumalalt midagi palud, He will give you seed. ta annab sulle seemne. If you ask God for a new bicycle, Kui sa palud Jumalalt uut ratast, jalgratast, He will give you a seed. ta annab sulle seemne And the seed will produce your bicycle. ja see seeme toob esile ratta. If you ask God for a house, Kui sa palud Jumalalt maja, He will give you a seed. ta annab sulle seemne. He gives the sower seed to sow and bread to eat. Ta annab külvajale seemet, et külvata ja leiba, mida He will süüa. always provide you the seed Ta alati varustab sind and the seemnega bread to eat. ja leivaga, mida süüa. And you see everything God does, it's sowing. Ja kõik, mida Jumal teeb, on külvamine. Everything He does is sowing. Kõik, mida ta teeb, on So when you seotud understand külvamisega. Ja kui sa seda You mõistad, will start to sow. siis sina hakkad ka And people will külvama. come and give into your Ja pockets. inimesed tulevad ja täidavad su taskut Abundance. Because you are ülirikkalikult, sowing. sest sina külvad, Because you are a sower. sest sina oled külvaja. He doesn't say that He gives the Christian seed to sow. Ta ei ütle, et ta annab kristlasele kristlikku seemet, mida It's not enough to be a külvata. Christian. Sellest ei piisa, et sa oled kristlane. You have to be a sower. Sa pead olema ka You have külvaja. to identify yourself as a sower. Sa pead leidma endas selle külvaja. God, I am a sower. Jumal, ma olen külvaja And I need this now. ja ma vajan seda And you just promise you are praegu. giving the sower seed to sow. Ja sa oled tõotanud, et sa annad And bread külvajale to eat. seemet, külvata ja leiba, So mida I need my süüa. seed. Nii et ma vajan oma seemet. And my way of thinking is whatever you have in your hand, Ja minu mõttevisioon, et mis iganes on sul kätte antud, if it's not enough to be called a harvest, kui see ei ole piisav, et kutsuda seda lõikuseks, just name it a seed and give it siis away. nimeta see seemneks ja külva see ära. I mean, come on, how difficult do we have to be? Kui raskeks me ikka selle asja teha saame? What do I have in my pockets is not big enough to be called a harvest. Kui minu taskus olev ei ole piisavalt suur, et kutsuda seda lõikuseks. Oh, here we have something. Siin Oh, mul on this is my midagi. seed. See on God, mu this is my seeme. seed. Jumal, You siin say on mu you gave the seeme. sower seed to sow. Yes. This is my seed. See on minu seeme. I need a new bicycle. This is my seed, God. Ma vajan uut ratast, Jumal, I'm siin on putting mu it down right seeme. now where it Ma belongs. külvan selle I'm praegu giving sinna, it kus away. see kuulub. Ma annan selle And I'm ära. expecting my bicycle. Ja ma ootan oma I want a jalgratast. blue one. Ma tahan sinist. And this is my seed. Ja aga siin on mu I know seeme. exactly what I want. Ma tean, mida ma tahan. And this is my seed towards that. Ja see on mu seeme selle Because this ratta will bring poole. exactly what I put the identity to bring. Sest see on see, mis nagu toob selle esile. We have to understand Me this. peame mõistma seda. Otherwise, we are nothing in this Sest world. muidu me ei ole mitte keegi selles maailmas. We are nothing in this world. Me pole mitte keegi tema If we maailmas. can't operate by the operation of the kingdom of God. Kui me ei lähtu Jumala kuningriigi printsiipidest. And Jesus says, Ja Jeesus ütleb, if you don't understand this, kui te ei mõista seda, you won't understand anything else. siis te ei mõista ka midagi muud. If you need a healing miracle, Kui sina vajad ühte tervenemise imet, He will send the seed. ta saadab sulle seemne. What is a seed? Mis see seeme on? What the sower sow is the word. See, mida külvaja külvas, see oli sõna. He will send His word into your spirit. Ta saadab oma sõna sinu vaimu. And His word is a living word. Ja tema sõna on elav It's a sõna. seed to your miracle. See on seeme sinu ime And if you sündimiseks. receive it as a Ja seed, kui sa võtad selle you will seemnele receive your vastu, miracle of healing. siis sa saad ka oma tervenemise ime. Everything operates like that. Kõik käib sellisel moel. So young people here today, Noored inimesed, kes te täna siin olete,
out-earn all of us Te võite nii-öelda elada meid täiega üle kõiges, if you understand the principles of the kingdom. kui te mõistate Jumala kuningriigi printsiipe. There was time in my life when I didn't have anything to give. Minu elus oli aeg, kus mul ei olnud mitte midagi anda. I gave watches. Ma andsin ära oma kellasid, I pulled up bottoms and I gave. tõmbasin pluusil I nööbid gave eest, pens. andsin neid, andsin And I just pastakaid felt stupid. ja tundsin täieliku But I said, idioodina. God, this is what I can give. Ma ütlesin, Jumal, see on ainus asi, I mis mul need on my anda. miracle. Aga ma vajan oma And I understand imet. I'm a sower. Ja ma saan aru, et ma olen külvaja. So this bottom, I tear it off and I put it, this is my Tõmbasin seed. nööbi eest ja andsin selle kui seemnena. I believe this is my seed. Ma uskusin, et see on mu seeme. And that changed my whole life. Ja see muutis kogu mu elu. That changed my whole life. See muutis kogu mu elu. Because it really works. Sest see on, kuidas asjad toimivad. If I get the seed into the ground, Kui mina saan seemne mulda, I don't have to watch for it. siis ma ei pea enam nagu muretsema By selle pärast. itself, the ground will bear forth the harvest. Sest need ise tulevad ja kannavad vilja. But you have to give it away. Aga sa pead andma selle asja You ära. have to lose it. Sa pead laskma selle And it will vabaks. come back to you. Selleks, et see võiks tulla tagasi su It always juurde. works like that. See on see, kuidas see So toimib. this nation needs Christians who can finance what God wants to do in this nation. Seega see rahvas vajab kristlasi, kes finantseeriks seda, mida Jumal tahab teha. This nation needs Christians who understand the principle of the kingdom, See rahvas vajab kristlasi, kes mõistavad Jumala kuningriigi who printsiipe, can change the atmosphere, financial atmosphere, kes võivad muuta selle riigi finantsilist who atmosfääri, can receive treasures, kes on valmis võtma vastu who can Jumala handle aadeid, funds, kes suudavad hallata finantse, who knows what to do with the money, kes teavad, mida teha rahaga, mille nad who's not saavad, just only looking at TV and hoping to win a lottery. kes ainult ei vahi telekat ja ei looda seal bingolotoga midagi võita. Because God doesn't operate with a Sest lotto. Jumal ei toimi loto kaudu. He operates by the kingdom principles. Tema toimib läbi Jumala kuningriigi What do you printsiipide need lotto kaudu. for if you can give a seed? Milleks sul on vaja lotot, kui sa tegelikult sul on vaja seemet And it will külvata? bring back 30, 60 and 100 fold. Seemet, mis toob tagasi 30 ja 100 kordselt. There are 3 ways to give. On 3 viisi, kuidas anda. One is according to the word of God. Üks on tuginedes Jumala sõnale. Bring your tenth to your house, to your storehouse. Too oma kümnis Jumala kotta, üks The kümnendik. tenth of everything you earn, bring it to God. Üks kümnendik kõigest, mida sa The teenid, first too fruit of Jumalale. everything, bring it to God. See nagu vili, uudse vili, too He will Jumalale. bless that so the rest will be abundant. Ja tema õnnistab seda, et kõik ülejäänu oleks ülirikkalik. Secondly, Teiseks, according to what the Holy Spirit tells you to give. tuginedes anna nii, nagu mida Püha Vaim sulle ütleb, And et sometimes you anda. feel, oh, Holy Spirit wants me to give this. Kui Püha Vaim annab sulle tunda, et anna seda, So first, according to the word of God. nii et meile tuginedes Jumala sõnale. Second way of giving is according to what the Holy Spirit tells you to give. Esimene siis tuginedes Jumala sõnale, teine tuginedes, mida Püha Vaim ütleb, et anda. And number 3, according to what your heart wants you to give. Ja kolmandaks tuginedes sellele, mida sa südames tunned, et sa tahad anda. There are 3 ways to give. 3 viisi, kuidas anda. And if you start operating by Ja that, kui sa hakkad liikuma sellisel and moel you add your mind to it, ja sa nagu tood oma mõtted kaasa because sellega, the financial principle of heaven is actually, it's a system. sest taeva finantsprintsiibid, need on tegelikult kui üks süsteem. Because God gives the sower seed to sow. Sest Jumal annab külvajale seemet, mida külvata. You don't have to look for the seed, He will give the Sa ei seed to pea you. otsima seda seemet, Jumal ise annab selle He will show sulle. you the seed. Ta näitab sulle seda He says, you need seemet. that, okay, put this down. Ta ütleb, okei, sa vajad seda, hea küll, külva siis. And you get your miracle. Ja sa saad oma ime. The operation of the kingdom. See on, kuidas Jumala riigis asjad Operation käivad. of the kingdom. See on, kuidas need käivad Jumala And this is what we riigis. have to understand. Ja me peame mõistma seda. You are a sower. Sina oled külvaja. Everything in the kingdom operates like that. Jumala kuningriigis käib kõik selle alusel. And my vision is not to earn $1 billion. Minu eesmärk ei ole teenida $1 miljardit. My vision is to spend $1 million. Minu eesmärk on kulutada $1 miljardit. What should I earn $1 million for if Jesus is coming soon? Milleks ma peaksin teenima $1 miljardit, kui Jeesus nagunii varsti tagasi tuleb? I can't bring it with me to Ma heaven. ei saa nagunii seda taevasse What shall I kaasa have it for? võtta. Milleks mul siis seda vaja üldse? But I want to spend $1 million before it comes. Küll aga ma tahan kulutada $1 miljardit enne, kui ta tuleb. So I'm in hurry. Nii et mul on I need to spend $1 billion. Mul on vaja kulutada see $1 miljard. God, I need the money because I need the time to spend Jumal, them. mul on vaja seda raha, sest God, mul on I have a vaja aega, et seda plan. kulutada. Jumal, sul Come on plaan. on. Kuule, anna nüüd tulla. Because if he can get the money through me, Sest kui ta saab seda läbi He raha will get the kasutada money minu to kaudu, me.
ta saab tuua ka selle raha mulle And you are a sower. ja sina oled külvaja You can sow everywhere. ja me võime külvata kuhu iganes. Oh, you can sow your time over here. jah, sa võid külvata oma aega siia Oh, you can sow your money over here. või sa võid külvata oma raha sinna. Oh, you can sow your compassion over sa here. võid külvata oma kaastunnet sinna Oh, you can wash your neighbor's car over või sa here. võid pesta oma naabri Oh, you autot can siin give to the church fund või over sa here. võid anda kogudusele Oh, you seal can help your wife or your husband over here. või sa võid poputada oma meest või naist siin Suddenly you have green fields everywhere. ja korraga sul on haljad aasad. Oh, there's a harvest here. Oh, Oh, another one coming here. Oh, harvest everywhere. Oh, let's sow more. Oh, another harvest is coming. Oh, it's growing. Oh, there's a jungle of tree belonging to me. pööra kasvab, Because I'm sowing. sest ma külvan. I'm putting down my ma seed. panen oma seemned mulda. I know I'm a sower. ma tean, et ma olen And God külvaja. gives the sower seed to sow and Jumal bread to vajab, eat. et me külvaks neid I'm not sitting seemneid. around waiting for something to drop in my head. ma ei istu käed rüppes ja oota, et midagi mulle taevast alla I'm a kukuks, sower. vaid ma olen külvaja. I need to spend $1 billion before Jesus mul is on vaja back. kulutada $1 miljardit enne, kui Jeesus tuleb. And God will give me the seed to do that. ja Jumal annab mulle seemneid, et And seda I will teha. plant that seed. ja ma külvan seda seemet. And I will water it with my ja ma spirit. kastan seda oma And I will vaimust. plow the land. ja ma nii-öelda kobestan And it seda will grow. maapinda, et see võiks Because kasvada. God created the earth. sest Jumal on loonud maa, But still there were no trees. aga ometigi seal ei olnud veel puid. It was empty. see oli tühi ja paljas. Because sellepärast, God hadn't allowed it to rain yet. et Jumal ei olnud lasknud veel vihmal sadada And there was no man to plow ja the ground. inimene ei olnud veel maapinda God needs harinud. sowers. Jumal vajab God külvajaid. needs sowers. Jumal vajab külvajaid. What is water? mis asi see vesi on? It depicts the Holy Spirit. see kirjeldab püha vaimu. You need to water it with your Holy sa Spirit. vajad kasta seda püha vaimu You need to läbi plow the ground. ja nagu harida seda You need to maad. prepare it. sa pead valmistama seda And by ette itself, if it brings forth the harvest. ja siis see lõikus tõuseb esile. God is very practical. Jumal on väga praktiline kuju. God wants us to understand. Jumal tahab, et me mõistaks. He said, that's why I'm explaining it for ta you. ütleb, seetõttu ma räägin sellest Because I kõigest. want you to understand sest ma it. tahan, et te mõistaksite He don't seda. expect you to live in ignorance and then reveal the secrets for you in heaven one day, what you could have done. Jumal ei oota, et me elaks teadmatuses, et ta ükspäev saaks taevas ilmutada meile neid saladusi. We need Christian business people me vajame kristlikke who äriinimesi, start operating by the kingdom law. kes hakkaks tegutsema Jumala kuningriigi Who seaduste don't care if they järgi. lose everything because they still have God. ja vahet pole isegi, kui nad kaotaks kõik, sest Jumal on ikka There nendega. are two ways to get rich in this world. on kaks viisi, kuidas selles maailmas rikkaks One saada. called the mammon. üks on läbi mammona. You can become a billionaire by just working with mammon. sa võid saada miljonäriks lihtsalt ajades mammonat kokku And it works. ja see ka toimib. It works. see toimib. You can become a billionaire sa by võid working with saada mammon. miljonäriks ajades mammonat kokku. But the problem is aga probleem on selles, that if you become rich by mammon, et kui sa saad mammona kaudu rikkaks, you will always be afraid to lose it. siis sa pidevalt värised hirmus selles, et sa You kaotad can't sleep in the selle. night sa ei saa öösel rahulikult because it magada, can be taken away from you sest sul any on day. hirm, et sa võid iga hetk selle That's how mammon kaotada. operates. see on see, kuidas mammonaga But you can be lood on. rich, aga sa võid olla ka but rikas it will add sorrows. Sorrows, problems. It will add ja problems. kui sa oled mammona tõttu rikas, siis see toob muret ja vaeva kaasa. Or you start operating by the kingdom law. või kui sa tegutsed Jumala And the riigi blessing of the seaduste Lord will järgi, make you rich. siis tema õnnistused teevad sind rikkaks You can't lose that. ja sa ei saa seda kaotada. You can't lose it sa lihtsalt ei saa seda because it's a place kaotada, where nothing can touch it. sest see on paigas, kus keegi ei saa seda puutuda. There are two ways to get rich in nii this et world. kaks viisi, kuidas siin maailmas rikkaks Mammon or the saada. blessing of God. kas läbi mammuna And või you Jumala can't mix both of õnnistuste. them. aga sa ei saa valida You have to mõlemaid. choose one of sa them. pead võtma kas ühe või teise And you have to make up your mind. ja sa pead otsustama kumma. Either you go by the blessing of the Lord see, kas sa lähed Jumala õnnistuste järele or you start working and sweating by mammon. või sa hakkad palehigis mammonat kokku ajama. There is no other ways. muud viisi ei ole. I've been a businessman my whole life. ma olen terve oma elu olnud I ärimees. earned millions and I lost ma millions. olen teeninud miljoneid ja kaotanud I believe I miljoneid. lost more than I earned. ma arvan, et ma olen vist kaotanud rohkem kui It feels teeninud. like that. vähemalt tunne on küll But you know, selline. God is the same. aga tead, Jumal on ikka seesama. God is the same. Jumal on seesama. I can have money or not have money, doesn't matter. I still have money vahet pole, kas mul on raha või ei ole, sest ühtpidi mul alati seda on. because I had the seed. sest mul on see And I'm seeme a sower. ja ma olen külvaja. I'm a sower. ma olen I know külvaja. how to pull
things around. ma tean, kuidas asju pöörata, Because whatever I put down will come up. sest mida iganes ma külvan, see tõuseb üles. Whatever I speak, I will reap. mida iganes ma sõnades välja ütlen, seda ma Whatever I put my lõikan. mind to, I will see. mida iganes ma otsustan, seda ma Whatever I näen. pray for will happen. mida iganes ma palvetan, ma saan selle. I sleep like a baby. ma magan öösel nagu väike beebi. Nobody can take my money. keegi ei saa võtta minu raha. Nobody can steal my keegi blessing. ei saa röövida minu õnnistust. I'm blessed when I'm sleeping, ma I'm olen blessed when I'm waking. õnnistatud nii It magades doesn't kui matter. ärkvel olles, vahet And you pole. never seen a righteous man's children go looking for bread, the Bible piiblis on says. öeldud, et õiglase inimese lapsed ei kerja kunagi leiba. My children are blessed. minu pojad on Not õnnistatud. because of me, mitte minu tõttu, but because of God. aga tänu And He Jumalale. promised He will bless them. ja ta on tõotanud, et ta õnnistab And he's neid doing it. ja ta teeb seda. So this is a lifestyle. nii et see on üks elustiil. Don't complain. ära vingu ja virise, Start believe aga hakka uskuma and start act. ja hakka tegutsema. Find something and give it away. leia midagi, mida ära And anda ja name anna it your ära. seed. ja leia see So seeme. say, God, from now on, I'm a sower. ütle, Jumal, tänasest ma tahan olla Find a külvaja. person to bless. leia inimene, keda Find a õnnistada. minister to help. leia inimesi, keda Find a aidata. church to leia finance. kogudust, keda toetada Find a project rahaliselt. to give to. leia kedagi, kellele Give anda. everywhere. anna igale poole And it will come back to ja you. see tuleb sulle tagasi. It will come back to you. see tuleb sulle But you tagasi. have to do it. aga sa pead seda esmalt tegema. It's not enough thinking about it. sellest ei piisa, et sa ainult mõtled It's not just sellele. enough talking about it. sellest ei piisa, et sa ainult räägid You have sellest. to do it. sa pead ka seda tegema, Because you are a sower. sest sa oled külvaja. And God created you to His own image. ja Jumal on loonud sind oma näo järele. He speak and it came. tema rääkis ja asjad sündisid. He gave and it happened. ta andis ja asjad juhtusid. Why should you operate differently? miks sa siis peaks teistmoodi käituma? You are a sower. sina oled külvaja. And you know, if you for 100% sure ja kui sina oled 100% kindel, could invest $1,000 here right now siis sa võiksid külvata kas või 1000 eurot just praegu and have $10,000 back tomorrow, ja saada homseks 10 000 tagasi. you would do it. sa teeksid seda, kui sa If teaksid, it was a guarantee. kui sul oleks garantii Everybody sellele. would do it. kõik teeksid seda, Everybody. igaüks teeks seda. And now we believe God for our salvation. kui me usume Jumalalt, et me oleme päästetud, Oh, I believe I'm saved. ma usun, et ma olen I believe my päästetud, name is written in ma heaven. usun, et mu nimi on taevas kirjas, But we don't believe Him for our finances. aga me ei usu Jumalat oma rahaasjade suhtes. Yes, I know it says something, but Ja. this one I have to solve myself. ja ma tean, piiblis on midagi öeldud, aga ma pean ikka ise need asjad ära korraldama. You can't solve anything by sina yourself. ei saa midagi ise ära korraldada, He gives the sower seed to sest sow Jumal on see, kes annab külvajale seemet külvata and bread to eat. ja leiba, mida süüa. Let me tell you a story. las ma rääkida teile ühe loo. I lost 5 companies. ma olen kaotanud 5 I went ettevõtet. bankrupt. ma olen läinud I pankrotti. thought I was supposed to be a millionaire by 30, ma arvasin, et ma 30-kümsiselt peaks olema miljonär and I was. ja olin ka. And then I lost ja everything. siis ma kaotasin I kõik. did it in my own strength. ma tegin seda kõike I omas was building jõus, my car. I was good. ehitasin oma firmat üles, kõik oli My hästi. neighbor hated me. mu naabrid vihkasid mind, My cars were standing outside. mu auto seisis seal õues My houses was everywhere. ja mu majad olid igal pool kõigile In näha. one night, I lost it. aga ühe ööga ma kaotasin kõik, I lost everything. ma kaotasin kohe kõik And I thought, I take my life. ja ma mõtlesin, ma lihtsalt võtan omalt It's elu. nothing more to live for. Pole enam mõtet, mille nimel elada. I almost lost my family. ma peaaegu kaotasin oma pere And I said, God must be something more. ja ma mõtlesin, Jumal, siin peab olema midagi Must be enamat. something more. siin peab olema midagi It can't enamat. be that easy see ei saa olla lihtsalt nii lihtne. to fail. It must be something more. Can't be the last thing in life. see ei saa olla viimane asi elus. So I started to look for the Lord. ja ma hakkasin vaatama Jumala peale I moved to a city and I went to Bible school. ja ma kolisin linnast ära, läksin piiblikooli And I started to hear the principles. ja ma hakkasin kuulma neist That God is printsiipidest, more interested about my finances than I am myself. et Jumalat huvitavad mu finantsid palju rohkem kui mind ennast Because He wants to bless me. sest ta tahab õnnistada mind. He's dying to bless me. ta täiesti, tahab õnnistada So I thought, mind. is that possible? ma mõtlesin, kas see on Because the tõesti church I võimalik, came from, they said money was a sin. sest kogudus, kust mina tulin, öeldi, et raha on They saatanas. hardly spoke to
to me in church because I had money. vaevalt koguduses vaevu räägiti minuga, sest ma olin And they rikas. treated me like I was, something the cat has found. ja mind koheldi nagu, ma ei tea, mingit pidalitõbis. So I thought money was evil. nii et ma arvasin, et raha on And now I came to saatanast. this church ja nüüd ma tulin teise kogudusse and they started to teach me. ja seal hakati õpetama mind. So I said, what shall I do? ja ma mõtlesin, armas aeg, mida ma nüüd So, teen. and I was owing the government taxes so much. So I had some, money put aside. ma olin valitsuse ees päris palju maksuraha võlgu, ma olin midagi ka kõrvale It was a long pannud, time ago. I was not really saved at that sest time. tol ajal ma ei olnud veel eriti So päästetud, I nii et had, oli midagi I had a kõrvale lot of money pannud. put aside for me and my nii family. et mul oli enda ja pere jaoks midagi kõrvale pandud. And no, it was not money. It was $10,000. It was mingi not $10 money. 000 või midagi, ei olnud And palju. I owed like 50 times more. ja ma olin valitsusele võlgu 50 korda rohkem. I said, what shall I do? mõtlesin, mida ma nüüd teen. And I would listen to this preacher. ja siis ma kuulen seda jutlustajat And he walked around in a white suit. ja tema käib valges ülikonnas seal ringi. And I hated him for that. ma vihkasin teda selle He had pärast. crocodile shoes. tal olid krokodillinahast thought, he's crazy. ma mõtlesin, täiesti He's segane just stealing people's money. kindlasti paneb teiste raha kõrvale. Then he went down to the end of the room. ja siis ta läks sinna saali tahaossa And he sat down and he kept talking. ja istus seal maha ja lihtsalt rääkis He seal. said, people, 15 years ago, ta ütles, inimesed, 15 aastat I was tagasi sitting down here listening to a man on the platform with a white suit and I hated him. ma istusin siin pingi tagareas ja kuulasin ühte valgest And he had crocodile meest. shoes and I hated him ja ma twice. vihkasin teda ja tal olid krokodillinahast kingad jalas ja ma vihkasin And he teda was talking topelt. about the blessing of the ja Lord. tema rääkis Jumala And I thought he õnnistustest. would just steal my ja money. mina mõtlesin, ta nagunii tahab I mu said, raha "Oh, sorry." tuuri panna. ja ma mõtlesin, armas aeg, And then I vabandust. started to listen to ja him. siis ma hakkasin kuulama teda. So I went home that night ja ma läksin tol õhtul koju. and I said, God, it's all in. ma ütlesin, Jumal, nüüd kõik või mitte midagi. If I lose those $10,000, I don't care. kui ma ka kaotan need 10 tonni, vahet pole. I have to try you. aga ma pean sind proovile panema. So I took those nii et ma $10,000 võtsin need 10 000, mis mul oli, that nobody knew that I had. millest keegi ei teadnud, et mul isegi And I went oli to see. church. Läksin kogudusse, And I closed my eyes and I panin threw silmad it in kinni the ja offering. viskasin ruttu ohvrikarpi And selle. I said, stupid me, but I'm mõtlesin, doing et it. täiega tropp, aga igal juhul ma panin sinna. And then I went to the office and whole night I was just, God, are you real? Are you ja real? terve õhtu ma küsisin, Jumal, oled sa ikka päris, oled sa ikka päris? Unbelievable. täitsa uskumatu. 1.5 months later, 1,5 kuud hiljem they called from the government to come and take how do you say, a foreclosure of my house. mulle helistati sealt valitsuse kantseleist ja nad nagu tulid nii-öelda, tahtsid tulla mu maja ära Because võtma, I owed money. sest ma olin neile raha So they võlgu. come to confiscate my house. nii et nad tulid mu maja And I konfiskeerima. was not home. My wife called me. ma ei olnud kodus, aga naine helistas Oh, they're mulle. coming tomorrow to take the house. What shall we do? kuule, nad tulevad homme me kodu võtma, mida me nüüd teeme? And she hated me, of ja course. naine vihkas muidugi mind kogu I loo said, I don't pärast. know. ma ütlesin, ma ka ei Yeah, tea. but we have to do ma ei something. tea, midagi tuleb nüüd teha. Didn't you say you gave money to God? naine ütles, kas sa ei öelnud mitte, et sa andsid raha Jumalale? Don't you think it's time for him to do mis te something? arvad, kas nüüd poleks aeg, et Jumal teeks said, I midagi don't vastu? know. ma ütlesin, ma ei tea. So I called the government and said, okay, and I pushed it 1 day more. ja ma helistasin valitsusse, ütlesin, kuulge, kas saaks päeva võrra I said, God pikendust? need 1 day more. ma mõtlesin, Jumal, mul on ühte päeva vaja pikendust. And then I prayed, ja oh siis ma God, oh palvetasin, oo God. Jumal, oo And I Jumal. was still away. ja ma olin ikka veel ära Then the kodunud. day came when they were supposed to take my ja house. siis tuli päev, mil nad pidid meie maja võtma ära. And now my wife called me, ja mu naine helistas 10 o'clock in the morning, kell 10 hommikul. screaming. täiesti kisendab toru I said, okay, otsas. I lost her. ma ütlesin, okei, nüüd ma olen naisest ka ilma. She's leaving me. tema täiega nüüd vihkab There is mind. no future anymore. jätab mu maha ja mul pole mingit But then I tulevikku. heard what she was saying. aga siis ma kuulsin, mida ta ütleb. I had an old fax machine standing in the kitchen. meil oli köögis vana faksimasin seal And on that fax machine, a fax was coming in ja sealt tuli üks faks parasjagu läbi from the government valitsuselt, saying some new fact has appeared in the case, Mis- so the case is dismissed. mis ütles, et tänu uutele asjaolude ilmsiks tulekule nagu nõue teie vastu on tühistatud. God solved it. Jumal lahendas selle. God solved it. Jumal lahendas And I selle. was shocked ja ma olin täiesti because I šokis, went to court and I lost for it. sest et ma olin käinud kohtus ja kaotanud And now seal. they just canceled it. ja nüüd nad lihtsalt I tühistasid said, selle loo. "What?" ma ütlesin, mis asja? God, is that you? kuule, Jumal, tõesti sina või? 2 weeks later, 2 nädalat hiljem I had another 50,000 and they wanted to take a piece of my house again. ma olin jälle võlgu mingi 50 tonni ja nad tahtsid võtta osa mu majast.
And I postponed it one day to ja help ma God. lükkasin jälle päeva võrra edasi, et Jumalale aega anda. And the day they were supposed to take the Ja house, sel päeval mina pidid meie maja my ära wife called me võtma. and screaming Mu again. naine helistab ja jälle kisendab telefoni There was a new otsas. fax coming in. Jälle mingi uus faks tuli. Sorry for the inconvenience, we Oh. made a mistake. Vabandame väga ebamugavuste pärast, aga me eksisime. Everything was gone. Ja kõik oli jälle nullitud. So I said, this is amazing. See on ikka täiesti hämmastav. The sower seed to sow and bread to eat. Külvajal on alati seemet, mida külvata ja leiba, mida süüa. Then we sold the house and we moved to another city. Me müüsime selle maja maha ja kolisime teiste And I linna. kept on paying my bills. Ja ma jätkusin I pidevalt had oma arvete nothing. maksmist. Mul ei olnud mitte midagi. And we were renting a house, a Ja me bad house. tol ajal üürisime ühte suht nagu nigelat We have 4 maja. children. It was bad. Meil oli 4 last ja So I seis said, oli God, I suht need a new nutune. house. Ma ütlesin, Jumal, mul on uut koju But maja no vaja. bank will borrow money for Aga me. ükski pank ei olnud nõus laenama meile. So I said, what shall I do? Ja ma ütlesin, Jumal, mida ma teen? So I said, God, I will do something I never did. Ma ütlesin, ja ma tegin jälle midagi, mida ma polnud varem I will teinud. sow something. Ma mõtlesin, mul on But I vaja don't have külvata anything. midagi, aga mul polnud midagi. So I said, I will do something for you, Ma God. ütlesin, Jumal, ma teen midagi su heaks. So I started to run. Ja ma hakkasin jooksma. Every morning, between 3 and 5 kilometers. Igal hommikul 3 kuni 5 kiltsa. I said, God, I'm doing it for you. Ma ütlesin, Jumal, ma teen seda I hate sulle. running. Ma vihkan I hate jooksmist. running. Ma vihkan But I'm doing it jooksmist. for you, God. Aga ma teen seda sulle, Oh, I Jumal. need a house. Oo, palun, ma I will vajan continue maja. to run until you give me a Ma house. jooksen seni, This kuni is sa my annad mulle seed. maja. See on minu seeme. For 3 months, I was running every day. 3 kuud käisin iga I päev had such a jooksmas. pain in my body. Mul I on- couldn't walk. Mu ihu oli nii valus, et ma ei jaksanud People say, are kõndida you enam. sick? I said, no, I'm Keegi running. küsis, oled sa haige? Ei, ma käin I couldn't leave my jooksmas. bed in the morning. I couldn't go up. Ma I ei had saanud pain. hommikul voodist püstigi, nii valus oli. And every time I wanted to quit running, Ja a iga voice told me, no, you're doing it for me. And I was running. Ja iga kord, kui ma tahtsin lõpetada, hääl ütles, sa teed ju seda minu jaoks. Ja It ma was jälle raining. It jooksin. was raining. I was out running. Õues kallas God. vihma ja midagi, aga mina jooksin. And I saw a house, Ja ma nägin siis ühte maja, a red house ühte punast with a maja. barn Seal with laudaga. everything that I wanted Kõigega, mida ma olin eales in the middle of tahtnud. the city. Keset linna. It's not possible. Ja mõtlesin, see pole But I võimalik. kept running. Aga muudkui jooksin. And one day a friend called me. Ja üks päev üks He sõber said, helistas Stefan, mulle. I have a house for you. Stefan, kuule, mul on maja su I said, no, jaoks. no, no, God will give me Ma a ütlesin, house. ei, Jumal annab He mulle said, maja. stop, I have your Ta house. ütles, lõpeta, mul I on said, sulle maja. what? Ma ütlesin, mida? Okay, so I follow him to look at the Ja ma house. läksin temaga seda maja vaatama. He was supposed to buy a house, See mees pidi ise maja but then ostma. God told him, no, it's Stefan's house. Aga Jumal ütles, ei, see on Stefani So when I maja. drove up there to the house, Ja me läksime sinna maja it was juurde. exactly the house I've been looking Ja at see when I was oli running. just seesama maja, mida ma olin jooksu ajal The red vahtinud. house with the barn and See everything. punane maja koos aia ja lauda ja kõigega. So I went into the seller and said, I'll buy the house. Ja ma läksin müüja juurde, ütlesin, kuulge, ma ostan selle ära. He said, oh, that was fast, he Ta said. ütles, osta ju I üldse didn't käis even küll look. kiirelt. Ma isegi polnud vaadanud seda. I didn't even ask for how much. Ma polnud isegi küsinud, palju see maksab. He said, do you have money? Ta ütles, teil raha on I või? said, yeah, I have a rich Ma father. ütlesin, jaa, mul on rikas isa. He said, oh, that's Ta good. ütles, no see on küll hea uudis. And I went to my house and said, I bought a house. Ja ma läksin ja ütlesin naistele, kuule, ma ostsin maja. She said, what? Ta ütles, mida? Don't you want me to look at it? Kas sa ei tahagi, et ma oleks selle No, üle it's perfect, it's what we ei, need. see on täiuslik, kõik on väga hästi. And then we're supposed to pay him money. Ja siis oli aeg, kui oli vaja raha maksta. I called the bank. Helistasin panka. They said no. Nad ütlesid ei. I said, but I just bought a house. Ma I need ütlesin, money. kuulge, aga ma just ostsin maja, mul on I raha went to vaja. every bank in the city. Ja käisin kõik linnapangad It was läbi. no, no, no. Igalt poolt oli konkreetne They ei. put on the computer and it's wham, wham, wham when I Panid mu nime entered arvutisse sisse, igalt poolt oli punane tuli. because of my bankruptcies. Tänu minu So I pankrottidele. started to run again. Ja God, hakkasin jälle I need jooksma. money. Jumal, mul on raha vaja. And then the night before I was supposed to give the down payment, Ja siis see õhtu enne seda, kui ma pidin nagu sissemakse tegema. another friend called me. Üks teine sõps helistas. And I needed $20,000. Mul oli mingi $20,000 He said, vaja. Stefan, I have $20,000 in an account. I wonder, do you know something to do with them? Ta ütles, kuule, Stefan, mul on konto peal 20 000, ega sa ei tea juhuslikult, mida sellega teha võiks? I said, do I know something to do Ma with? ütlesin, kas sa küsid minu käest, kas ma ei tea, mida sellega teha So I got võiks? the money. Nii et ma sain selle I raha paid the down payment. ja ma sain teha sissemaksu. And my wife said, what have you done? Ja mu naine ütles, mida sa Now we veel lost teinud another oled? 20,000 because you don't have the rest. Nüüd me oleme kaotanud niigi raha, sul pole ülejäänud So I said, ikkagi God, maksta. I'm running again. Ma ütlesin, Jumal, ma jälle I jooksen was running. ja jälle jooksin. And then the day
the day before we're supposed to buy the house, ja päev enne seda, kui me pidime maja välja ostma, I called all the banks again. helistasin jälle kõik I said, I pangad fixed the läbi. down payment. Ma ütlesin, kuulge, ma You olen need juba to help me. sissemakse teinud, teil on, peate aitama mind. Nothing. Mitte midagi. So I called my wife. Helistasin oma naisele, Honey, you're right. ütlesin, kallis, sul oli õigus. I did it again. Ma tõesti panin jälle I blew puusse. the whole thing. Lasin jälle täiega metsa Now we kõik. own him 20,000 and we don't have any house. Ja nüüd me oleme võlgu nagunii 20 tonni ja maja pole ikka. So I made a new call. Ja ma helistasin To a veel bank ühte kohta. director. He said, Pangadirektorile. Stefan, no, for the Ta ütles, 50th kuule, time, no. Stefan, 50. korda, ei. And that was Friday afternoon. Ja see oli reede pärastlõuna. Monday we were supposed to pay the house. Ja esmaspäeval pidime maja eest So I maksma. went into my office. Nii ma läksin oma I went into kontorisse, the bathroom. läksin vetsu I seal. didn't put on the lights. Ma ei pannud isegi tuld I was tulema. standing in dark crying. Seisin seal keset Say, God, vannituba ja forgive me, nutsin. forgive me, I did it again, Jumal, anna forgive me, andeks, forgive me, jälle panin forgive me. puusse, anna andeks. And then I went out. Ja siis ma läksin I sealt went home välja, in the läksin night. koju õhtul And I was sitting at home between 7 and 8 o'clock. ja istusin kodus, kell oli 7-8 And the vahel telephone called. ja telefon helises. And it was the bank director. Ja see pangadirektor He helistas said, mulle. I quit my job at 3 o'clock, but I can't stop thinking about you. Ta ütles, tead mis, ma lõpetasin oma tööpäeva kell 3, aga ma ei suuda sind oma So mõtetest välja visit me on saada. Monday and you have the money. Ta ütles, esmaspäevaks sul on raha I bought olemas. the house. Ja ma ostsin selle maja. Then we moved into the house. Ja siis me kolisime sinna majja, Then there was no water. aga seal polnud veed I forgot to sees. check that. Ma olin unustanud A small kontrollida seda. detail. So I said, what should I do Ma now? mõtlesin, mida ma nüüd teen. God, what should I do? There's no Jumal, water. mida ma nüüd teen, vett ju I have pole. 4 children. Mul on 4 last. I need a miracle. Ma vajan ühte imet. He said, we didn't have water for 6 months. Nad ütlesid, meil pole 6 kuud siin vett Yeah, but you said olnud. you sold the house without water. Ja ma ütlesin, aga te müüsite maja ilma He said, okay, veeta. I will drill a new well for you. Ta ütles, okei, me puurime teile uue But it kaevu. will take 6 months. Aga see võtab 6 I kuud said, 6 aega. months Ma ütlesin, without nalja water? teete, 6 kuud ilma So veeta. I read my Bible. Nii et ma lugesin oma And I find about piiblit some prophet, crazy prophets. ja leidsin mingi hullumeelsed prohvetid So I sealt. took a glass and I filled it with salt. Võtsin veeklaasi ja täitsin soolaga, Because that was the only thing I had. sest see oli ainus asi, And I mis mul called for my oli. children. Kutsusin And lapsed my wife said, kokku let's pray. ja oma naise ütlesin, nüüd palvetame. Oh, rababa, shila, barababa for 10 minutes. 10 mintsa panime keeltes. I said, let's see what happens now. Vaatasin, vaatame, mis juhtub. And I poured the salt into the Ja siis- empty, dry well. Ma valasin selle soola sinna nagu kuiva kraanikaussi. I said, let's wait 1 hour now Ja ma and see. ütlesin, ootame nüüd tund aega, vaatame, mis juhtub. After 1 hour, I turned on the pump Ja tunni aja pärast ma keerasin sealt pumba and there was lahti water. ja vesi tuli. Coming out water. Täielik vesi. So I had that water for 5 years before I switched over to the new well that he drilled. Ja see vesi meil kestis 5 aastat, enne kui uus kaev tehti ja me saime Then we teise said, vee. we don't have a car. Mõned ütlevad, meil pole autot. God, I need a car. Ma mõtlesin, Jumal, mul on autot vaja. I will come to God, I need a car. Hakkasin jälle I need a jooksma. car. Jumal, I mul on started to autot run vaja. again. Mul on I autot said, God, I vaja. need a car. Jumal, mul on I'm a autot sower. vaja. This is what I'm sowing. My Ma olen- time running. ma I'm jälle- doing it for you, God. Jälle jooksen sinu nimel, Jumal, mul on I need autot a new vaja. car. Mul on uut autot A vaja. big car. Suurt autot vaja. And with leather Ja nahkistmetega. and red. Ja punast A värvi. minibus. We have 4 Ja children. meil on 4 Oh last, nii God, I et need. niisugust minibussi I vaja. was running for 2 months. Jooksin 2 kuud. One day the phone called. Üks päev telefon And a man helises called into my office ja üks mees helistas mu Spoke to one of my kontorisse. employees. Rääkis ühe mu töötajatega saying, do you know anybody who needs a car? ja küsis, ega te ei tea kedagi, kes autot vajaks. And my employee said, no. Ja mu töötaja ütles But he ei. came to me with a phone. Aga siis ta tuli So that's telefoniga a mu man here juurde. asking if somebody needs a car. Ütles, kuule, mingi mees küsib, ega kellelgi I autot said, pole "Give it vaja. to me." Ma ütlesin, anna mulle. And he said, yes, I'm a Christian businessman and I'm a car dealer and I just feel that I should give away a car. Ta ütles, jaa, ma olen kristlik ärimees, autokaubitseja ja ma tunnen, et ma peaks ühe auto ära I said, you kinkima. called the right number. Ma ütlesin, kuulge, te olete väga õigele numbrile helistanud. It was a red car See oli punane auto, with leather, nahkistmetega, brand new, tutikas, minibus Chrysler. niisugune minibuss Chrysler So I sent my employee the day after ja ma ütlesin päev hiljem oma töötajale, on train for 4 hours ma ütlesin, tead mis, 4 tundi rongiga sõitu. to pick up my car. Ma sõitsin 4 tundi rongiga, et minna oma autole And then I järgi. had that car for 4 years Ja siis mul oli see auto 4 aastat and I sold it for $20,000. ja ma müüsin selle pärast 20 tonni He eest gives the maha. sower seed to sow. Jumal annab Come on. külvajale seemet Come on. külvata. Come on. I'm talking to you. Ma räägin teiega. This is your life. See on teie This elu. is what you need. See on see, mida teie vajate.
One last thing, veel üks asi and then we're going to eat dinner. ja siis me hakkame õhtustama. We didn't have anything. We didn't have Meil anything. ei olnud mitte midagi And it was Christmas. ja see oli jõulude So we aeg. said we better go visit Christina's mother and father so that we can eat food. ja me mõtlesime, et meil on vaja minna ämma-aia juurde nüüd, et vähemalt saaks kõhu Because we täis. didn't have money for food. It was Christmas. meil ei olnud isegi raha, et osta süüa jõuludeks. So we drove down to them. ja me läksime mu naiste We didn't have vanemate money for juurde. Christmas meil presents. polnud raha, et osta Said, God, we jõulukinke. can't do this. me ütlesime, Jumal, me ei saa So we endale started to lubada pray. seda ja me hakkasime We found palvetama. a seed and we planted me it. leidsime ühe seemne ja külvasime Said, God, this is selle. Christmas for Me our ütlesime, children. Jumal, see on jõulude aeg On the way down to her parents, ja teele ämma-aia juurde her former employee called. mu naiste endine tööandja He said, maybe helistas this sounds crazy, ja ütles, tead, võib-olla see kõlab but we napakalt, just felt we want to make a lot of presents for your children. aga me tahaks teha jõulukingid teie lastele. So if you stop by, we have 5 gifts for them each. nii et kui te tuleksite läbi, meil oleks 5 kinki igale lapsele. They never got so many presents. Neil pole elu sees nii palju kinke So we olnud. went there, we had the food, our children got all those presents. nii et me läksime, saime kõhud täis, lapsed said kingitused And on our way home, we said, but we need some money. ja teel koju me mõtlesime, aga meil on raha ka vaja. But we have been sowing. aga me olime külvanud. So God, we believe that when we come home, in the mailbox outside, there will be money waiting ja for me us. uskusime, et kui me jõuame koju, siis postkastis meid ootab raha. So when we came home, I stopped the car and my wife went out before we even opened the door to the house. ja kui me läksime koju, mu naine jooksis postkasti juurde enne veel, kui me I said, there majjagi must be money läksime. waiting for us, otherwise we are gone. ma ütlesin, et seal peab olema raha, muidu meil on lõpp peal. And she stick down her hand ja naine pani oma käe and she postkasti brought up 1,000 euros. ja tõmbas sealt välja 1000 euri. Somebody put 1,000 euros outside our door. keegi oli pannud 1000 euri meie Because he postkasti. gives the sower seed to sow and bread to eat. sellepärast, et Jumal annab Come külvale on, seemet, mida come on. külvata. You have to be wild. You have to be wild about Te this. peate olema, saama selle You have asjast to change your mindset. Te peate muutma oma You have to mõtteviisi. step out of your Te comfort peate zone. astuma välja oma You have to start mugavustsoonist believing God for things. ja uskuma, et Jumal For varustab. God is not a problem. sest Jumalas ei ole The only probleem. problem God has is your mind. ainuke probleem, mis Jumalal on teie meeled ja mõtted. He would be very successful if you didn't think. ta oleks väga edukas, kui teie That's ei how it mõtleks is. nii palju. Because we put our own things around sest it. meie paneme nii palju asju oma mõtetega plokki. No, I don't have the energy to believe. mul pole jõudu, et I want to uskuda. sit here and complain. ma tahan That's istuda ja easier. vinguda, palju kergem. Your lazy thing. sa igavene laiskvorst. Stir up your faith. aja jalad alla, õhuta mu Tell usk the devil, üles. stop, no ütle longer. saatanale, lõpeta. Tell the devil, stop, don't touch my ära finances. puutu mu rahaasju. I'm blessed. ma olen õnnistatud. I'm a sower. ma olen You külvaja. can't touch my sa ei seed. saa puutuda mu But I'm giving it seemet. away. ma annan selle And I'm ära expecting a harvest. ja ma ootan Because lõikust, that's who I am. sest see on see, kes ma olen. Not because that's what I do. mitte see, mida ma teen, Because that's who I aga see on am. see, kes ma olen. I'm an image of my ma Father. olen oma isa näo järgi He teach me loodud how to operate ja in tema His on kingdom. õpetanud mind, kuidas oma kuningriigis Everything He has toimida. belongs to me. kõik, mis on temal, on ka And the way minu. for me to withdraw it is by believing ja and giving and sowing. kuidas ma saan selle kätte, on see, et ma usun ja külvan. Start believing. hakka uskuma. Start believing for your finances. hakka uskuma oma finantside There is osas. no limit. Need on piiratud Nothing need is too võimalused. small and nothing is too mitte big. miski ei ole liiga suur või väike Jumala And jaoks. whatever you have in your hand that cannot be named a Ja harvest, mis iganes on sinu käes, mida ei saa nimetada lõikuseks, just name it a seed and give it away. nimeta see seemneks ja külva see ära. You can pay your bills anyhow with it. sa võid maksta oma arveid nii või teisiti, And when God gives you the seed, aga kui Jumal annab sulle seemne, don't eat it. ära söö seda ära, Plant it. külva see maha, Don't eat it. ära söö seda ära, Plant it. külva see ära. God bless you. Jumal õnnistagu sind.